Predstavljamo integralno izdanje kratkih stripova, dve zbirke naučno-fantastičnih priča iz 80-ih čuvenog Kaza. Filip Kazomaju, alias Kaza, svestranu umetničku karijeru započeo je ranih 70-ih, a kao ključna tačka za razvijanje kontemplativnog, simbolički bogatog i lirski raskošnog SF stila, koji u srži njegove poetike, ističe se rad na stripovima za magazin Metal Irlan od 1975. U pripovedačkom smislu Kaza je već tada bio orijentisan na teme erotizma, na teme bazičnih ontoloških pitanja poput smrti, rađanja, ponovnog rađanja. Punu afirmaciju doživljava u magazinu Metal Irlan 80-ih godina i naravno pod uticajem tvoraca Metal Irlana, Filipa Driea, Mebiusa i Jean-Pierre Dionea, scenariste, koji je bio ujedno i urednik. Stalkerov integral Arhe i Laila sadrži dve zbirke kratkih priča od ukupno 9 stripova sa remasterizovanim, ali originalnim Kazinim kolorisanjem iz 80-ih, a u prevodu Dragana Milojevića. Uvek se kreće, kako kaže u izvanrednom pogovoru, piše da se kreće između Erosa i Tanatosa i naravno uz jednu dobru dozu dionizijskog, što su imali svi autori iz Metal Irlana. I posebno smo kao izdavačka kuća ponosni na to što je sam Filip Kaza se vrlo blagonaklono izjasnio o dizajnu samog izdanja, što on kao grafičar najbolje poznaje. Iako su u knjizi 3 crno-bela stripa u grafički upečatljivom pointilizmu, naročit utisak ostavlja snažna ekspresivnost boja, a ne zaboravljamo ni vezu sa književnošću, ostvarenu kroz priču o Aksolotli, inspirisanu genijalnom minijaturom Julija Cortasara.